good morning. Pasalo fatu tato ikalesia ni taiao. Lisunga fafengai nga mafatua. E meisel to ina mafatua lo tato mafuta pea fatayo no lo mau pel malo si ulava ni fengai mutamo singa litino. Ya lo ba aya pea le malo si mai fatai le tua. Pasalo fatu foi sunga ya wao falitua ti akono tamantai ti akono li ya meisel tato fanau. Just turn to your neighbor and said hello, good morning, how was your morning, or how is your morning? Our friends and families who are watching us online through Facebook or YouTube, good morning. Thank you for worshiping with us. Let It Rise is our first worship song this morning. Oh
is the look on your face. Holy, the place where you await, and mighty are the plans you have in store. 'Cause I want to be, Lord, in your sanctuary. Your dominion endures through all generations, and your kingdom's glorious throne is everlasting. Draw me nearer, my rock, my deliverer. Oh, draw me nearer, my rock, my deliverer. Your unfailing love, heart in the heavens, you stretch out your hand. My faith made to stand is for you, for you. Your dominion endures through all generations, and your kingdom's glorious throne is everlasting. Draw me nearer, my rock,
tapo inga i le tua. E moni lava e whaalolongo lo uanganga i luma o le tua. E mai a te ia lo whaoletanga. Moni lava o ia lo papa, a lo whaoletanga, e lo oro mawalunga, e whangai te ia. Ole a tātou tatalo, let us pray. Ana iai lava seisi atua le ali ia e whaolaina i mātou. Se manu o na whatawhaitaulanga ua mātou whetu leni i ai le nei tai au. E le lava se tua e tusa malau o fio. Ui fina ngalo alofa i le tangata na e whaia. Na e sao ni ai le whaola tangatele ala i lo walo i Yesu Keriso. We gathered here today to give you our worship, to sanctify your name, and in the process, take for us the blessings of the gospel. We can't do it without your Spirit. So we ask that your Spirit come alongside us and encourage us so we may worship you in truth. In your name we pray. Amen. Tato amata le nei tapo inga pese samia la pese.
na fono whapipi I le whatalofa. Ale te pese. Le ngata I le tatu nu umwhoiona poto le nei tai ao I le tatu whale ie. Ia whapefo I lato lo mafuta mai lungo o wala ese. Ale o le teimi nei a o e lua. Mea o masui o le ao le kalesia. Moli atu e whatalofa. This part of the service is usually bifurcated for welcoming. And in addition to the traditional welcome that the choir director extended, I also want to welcome those who, though they are here, but for some reason they don't feel welcomed. Those that are joining us online who are also at this position where they don't feel welcome. God has an extravagant welcome for all of us. And sometimes the church doesn't do that well. But the invitation is for all of us to be present to our otherness, to the stranger that's in us, such that we first welcome ourselves and in the process be able to welcome others and the strangers amongst us. Ia la tātou ifo me tatalo I le tua. Let us pray. O mātou tatalo le ali ie I lawa fio. Whaasifo atu o mātou loto, ma nganga, ma mauli taito tasi. Wanga tonu foi o mātou tino e whaasanga atu I te oe, malopa ia, maloma malu. Wa oi ea a mātou wo I ai pe a whai o te oe upo leola. A mātou sa ili ea I whea pe a whai o I lou malu pa ia le whaaulatanga mo I mātou. O hafo ini tusi mātou te whaita wina. Pe a whai o le sosia o lau o fio I tupulanga ma tupulanga. Leo o whawhao I tutonu o le tuspa ia ma la mātou kanona. O le melele ali ie mātou te whawhetai ai lau o fio. Vea ia umasui o le mātou potpotonga nei mai mātou uma. Vatu la mātou whawhetai ma la mātou whanetanga I te oe. E le iloa ato toa e le tangata. Le tele ma le loto o le mea te tawana I ai lana whawhetai. Ana ana mātou wa ai lava I o mātou si o manga o na mātou iloa ai lea. Na tapena e lau o fio le nei malu. O mātou le iloa. Mātou foi wauto waa mai le atu Samoa, sa lilo I manatu. E maua so mātou no foanga I le nei atunu te leo Amerika. Mātou maua tala I le lofa o lau o fio I nei tangata. O mātou lotu mai ai e peo na lotu mai e fo I tangata ese o le larangi. Mo mātou I loa. Le alofa ma le anga lei o lau o fio. Le o mātou avatu ai le nganga whaaftai o le nā alofa o lau o fio. Na utu I tua a matama o le nei la atu nuku. Lea o mātou malu ai. E o mātou o mai, o mātou I loa e le ato toa le tangata. Sa whaavae fo I le nei manuia I lunga o pātua o tangata uli. Ma tangata initia na whai mō lātou le nei lau ele a o le I o mai Europa. O na mātou manatua ai fo I lea o mātou fo I vai vainga. O mātou o tangata Samoa. O na mātou tau napa lea I lautala le lei. Na avatu e misionale matu ai la le whaatutua I tausanga o mawai.
Le ua utu ai le toto masaa o lo mātou atu. Le ua li lifa ai mātou le whaia o mea le lei, ai alo ese mai mea leanga. Le ua manu malo ai fo i le alofa ma le tuuava noa i le tele o Daily. E ui lava ina mātou mauti noa e le o ato toa i mātou. Ua mātou o mai nei ma ua mātou fatu ni au lotu mani e kalesia. E utu i ai o mātou tangata. Fata ita i ai ma fatu mawina la mātou ngangana angai whanua ma lenga nuu. Ia o le mea ale nei o mātou mauti noa le ali ie. Ale atia e la o fio se fale. E ngalo lue fua i la tou o e atia e. A faifo e le leo leo ina e la o fio se ai. E mata la fua i la tou o e leo leo. Me leo e kale sia osia i mātou e le ngata ia i mātou i le nei au lotu. Au e kale sia Samoa. Wa tia e le nei tala whatai. E meise le nei atunu o Amerika. O mātou tatalo leli ie. Ia iai lau whamanuianga. Ina ia wane i o mātou ngālu lue fua. Ia mātou ngālu lue malo mātou mauti noa. Olo o iai lo fina ngalo ia mātou e kale siosi. O mātou tatalo manatua i le nei aso. I la tau ele o mawhai ona tau. Ele o mawhai ona tāpua isa o loto. Ona olo ese ia atua olo tāpua i ai. O mātou tatalo leli ie i waweo o mai le aso e tafa ai ata. Faiai lo fina ngalo i le lalolangi e pe ona fai e le langi. Alo mātou tatalo ia a mata ia i mātou. Ia mata i la ulotu nei. Fa solo atua i pulenga ma matanga luenga. Ia malo fia ai le lalolangi au au. A mātou mafau i le taulangan e saunie lo walo o Yesu Kiriso. O nā tidi ai lava lea o na mātou whaaftai i ate oe. Mātou te le malama lama i le misterio o la o fio. Pe whapea whea o na tula i mai le ola mai le oti. Pe whapea o na whatu mai le mātanga o fie. I le mātanga. A le mea le nei o mātou mauti noa i ai le ali ie. Na e fina ngalo alofa i le tangata. Na e saunia ai le whaola tanga tele i lo walo i Yesu Kiriso. Leo na ua mātou ana pa ua mātou tausi i au tula fono ma polo inga. Au lou lava alofa ma loa lofa muti vale i ai mātou. O whaola ina ma ta uami tunu wina ai mātou i loa lofa. Lo mātou tatalo le ali ina i a maua i mātou le whatuatua. I ai mātou le talitonu. Mātou tatalia ai le nganga whaaftai. Le taulanga na e saunia i lo walo i Yesu Kiriso. Pato ese atu ona o mātou wanga sala. Le tele au anga sala o mātou whaia ma le lei loa. O mātou whato ese leli ie. Si ima māma mangalo i mātou. O mātou tatalo i eile teimi. E oso ai le la o lo fina ngalo. Ni sina ai i mātou i sili i lo le kiona. Mata ina ai o mātou tangata tuai e folinga i ate oe. Au le lava si upu i o mātou ngutu whaauta ua lona e si la fia ma mai o mātou mana tunatuma. O le mātou tatalo le li i eina i manuia a mātou tau mawhainga. Ia mātou sa ili i la o fio ma ia maua lava. Ia mātou tu i le papa o lo finangalo ma ia e toina mai ia i mātou. O le mātou whanaunga le li ia mātou i loa oe ma mātou i loa atili. Le tele o lo lofa mo le tangata na e whaia. Tele lava ina leo te tele mai isi i atua e whamai o inei o lo o iai le manuia. O le file mu o lo i inei. A le upomoni lava le nei le ali ie.
e te whaali manino i le tangata i au taimi, o le taimi fo e te lia i le tangata lawa fio, i o ia te ia le saolotonga e Faiai. Le mātou tatalo i au ngā mātou tapo inga whaitele, e peo na iai le nei tai au, mātou te loa i lo finangalo, ma mātou au ngō fie e whaia. We thank you, Father, for this opportunity to gather, to come here, to be reminded once more of your grace that was manifested in your Son, Jesus Christ. We thank you for this opportunity to come together and fellowship with one another, to read from your scriptures, to meditate on your word. And we ask that you continue to manifest your wisdom through the lives of our elders, our parents, our great-grandparents in the faith. We ask that you continue to give us the humility, so when we encounter you in this service, that we are humbled enough to listen, to obey, to take our shoes off, to put aside our usual and customary codes and embrace the newness of your wisdom. We ask that you bless each and every one of us and guide us throughout this week. Yo le nala mātou tatalo le ali ie, le mātou whaaftai, le mātou whatuesenga, manisi o mātou manao, ua mātou tu ina atu I lumo lau fio le nei tai au, se I whaia I ailo finangalo. Lolo waswafa Yesu u mātou wole matatalo ai. Amen. La tātou te whaawauna nei, sauni e pese, o sauni e lau whi pese.
taulanga ma le foa I alau whanau le nei tai au. Fatasi e mo mātou loto te to tasi tu inatu I a te oi. Ia fio tu mawai lau fio. We give you our tithes and offerings in addition to our hearts, that you may come and dwell in it. Would you receive it in Jesus' name? Amen. Fionga le toa a tātou whaitawina. Mai le whengainga tuai o le lua tupu o mta upu e lua. Tātou whaitau whalawhalafoa le pa upu momoe whapau mai wha upu skululua. Our reading this morning is in your bulletins, 2 King chapter 2, verses 1 to 12. We'll be reading responsively in Samoan. Lua tupu mta upu e lua wha momoe skululua. A tātou whaitau e peona masani ai. Whina ngalo le li e a vae ia e lia I le langi I le asio-sio. Na la o leo e lia me Eliseia na kilikala. No mai le ia Eliseia o so o le au perfeta wai Peteli. Fa mai ia te ia. Wa eiloa ea o le asonei o le a ave ese ai e le lii lo matai ia te oe. Na fai atu ai lea o ia wa owi loa lava, so ia le fai mai ai. Na so mai le ia Eliseia o so o le au perfeta wa Yeriko. Fa mai ia te ia. Wa eilo ea o le asonei o le a ave esa I le li I lo matai ia te oe. Fa ia tu ai lea o ia o owi loa lava. So ia le fai mai ai. Fa ia tu leo e ia te ia. No foi a oi nei. A wa wina o le li I o sana. O fai mai leo o ia. Lo soi fuori o e ora foi oi o te le tu ona oi na lasa vai nei vai. Watu foi tangata to 50 o isi so o le au perfeta. Wa tutu ma mau I le mei loa atu ai. Wa tutu fo ila ua I le au vai o Yoritana. Tau e le no tele o tata ai o tai ai le vai. Na vai o ina le tasi tu le tasi tu. Na lasa vai atu ai le liti mai matutu. Wa uma no la sopo I atu. Na fai atu leo e lia ia Eliseia. Fai mai a pe se ase mea o te faia. Mo oe manue le ave seina u ia te oe. Na fai mai e leo Eliseia ia whaalua mai lo wanganga ia te au. Sa vavalia tupe I la ua, tau tala whano, whauta foi, lana whaafi whatabale vale, a sol whanuafi, wa te ese ai I la ua, na wa e leo e lia I la asio-sio I le langi. Lo foi Eliseia, na langa leo ia,
Mai whangainga fōu o ma rekolo mta upo iwa. Tau fa upo lua fa upo iwa. Our second reading from the Second Testament is Mark chapter 9, verses 2 to 9. We'll be reading in Psalm 1. Ma le koe iwa fa upo lua fa upo iwa la tātou whetau e pēna māsani ai. Ma vai aso e ono, no ai leo Yesu, ma Peteru, ma Iakopo, ma Ioane. Wai avae ia te ilatou I le maunga mawalunga, wana ilatou lava. Ona liua lea o ia I o latou luma. Faali mai fo'i o ia ia te ilatou. O faali mai fo'i ia te ilatou o Elia ma Mose. O whetauta talai I latou ma Yesu. A wā ue ia le loa se upo e whai atu. Ino o matatuia I latou. Na whawhose I lea o na wawa ai solo I latou. Wa le to I loa se tasi. Wa na o Yesu lava ma I latou. Ia tele maile tua ala tātou whaitau ma whaalongo I upo ana fionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia lona lava vi inga. E ale tu lava. Le mea le nei wa o maita wina I le vaiaso lea whatu ama vai atu. O le teimi lava na Faiai le whai unga le tātou au whainga ruenga I nei. E se ili se isi kon karate. E whaia le asbestos work I. O na amata lola I o na oba ai I whaasala launga company asbestos. Masala fwpo o tau si la fia le mea lea. A bese I o le teimi lava e Faiai so manatu I le internet. O le teimi lava e whaatu ai so manaonga. O na ngālulu e lava I o le algorithm. E tau mawhai e whataunu se mea e manao ai. E whawheloa I so langona. This is what I've noticed. The week that we decided here to get a second bid on the asbestos work for the fire, all of a sudden I started seeing asbestos abatement company in my news feed. It seems like the algorithm, the space, pulls for meeting your needs. It's very similar to the story we read today. Tusa le leia le mea o lo tupu nei ma le mea lea sa tātou whaita wina. I le pale whengai o Elia me Elisaia. E le whanau naunga o Elisaia o ia solo a ia Elia pe a uma o na taimi. Mafofau mawalunga lava Elisaia uma loa Elia whaaui lola na ula I ate ia. Ia o na tuwala ia I lunga o lona manaka.
Ia, le mea tātou te loa, pese I na tele mea na au sia e Elisaia, ina ia avea o ia masuli o Elia. O le whawhita auli le algorithm. O nei paua kampanie a mai alato whaasalalaunga I a te oe e tau mawhai e tali lo manao lea ua tuu. O kampani malolosi. O kampani le leia lato website. O kampani e tutongia lato SEO, Search Engine Optimization. Pauna kampani e whaielo whiwhilinga o le winga o re tala. E pese I olo o fili e le masini, kampani e te tangai iai ma whai iai lau whiwhiri. E le whiwhilina la e le masini, kampani e le leia lato upenga te wha ilangi. E le whiwhilia e le masini, kampani e le o whaatau la lato service le na o le Search Engine Optimization. Ai paua kampani o le a whai ielo whiwhilinga. O kampani malolosi, o kampani atamamai, kampani popoto, ima kampani e whai tupe. Ai ngalo ai le tele o isi kampani asbestos abatement. Olo oi I nei fo I le tātou city. E tela ina toso tātou e le siri malosi leo LA, lo tua oi tātou. And I think ko le mea le nā lea e le leileanga ai le mea lo tupu. A map fo I la tātou le mea lo tupu nei ma le mea sa tupu. Ya Elia me Elisaia o na tātou I loa ai fo I leo le whawhitauri a le tasi. Si tanga I fo I elena o Elisaia le tangata na muli tai ia Elia. Sa iei fo I si tangata. E to tele le whanau o le to ina ma tua elena o le pauleo le tama. O fai fo le whiwhilinga o le tupo Israelu e Samuelu. La umai e yese te maiti. Fesili o ai o le atoso a ai o le afisi. Ai se alme wale o na fili whapitoa Elisaia alea ina o atu Elia me Elisaia I ritana e 5 se lauso o na iai. So this is the problem with the algorithm. The selection is being made not by people who select it. And a lot of people are being left out. So which begs the question, what should we do? O le ala tātou mea awhai. Wasi la fia umai tātou le matuitui ma le tatui o le melea o le vala awina. O le awai o oe o le talia ina o ni o manatu. O le tawaloa o ni mea te whaia. Si la fia e tātou le matuitui o le melea. We all live with our shortcomings. I remember growing up, I was somewhat of a nerd. And I was never picked by the basketball leaders because I was skinny and scrawny. And I still carry with me those traces of not good enough, not tall enough, not agile enough. So this is the challenge that is present with the algorithm, and you can see it in our story today. It's the problem of selection. A tātou wane fo I laile, tala I le whenenga fo, na tātou I loa I fo I leo le nei fo I, let's say, upumoni, po se whatatia ina o mea.
se fululua le au so'o a pauai o so'o e tolu naru le li maave. Petero, Iakopo, ma Ioane. Ia atu uleisi to tele. E fili fo ina o le se fululua lea a whemai le tala ina ua maliu le li i pe se lau tolu se fulu mo na tupu. Tangata na muli i a te ia le ngata i so'o e se fululua. Asa iai fo isi tangata ma fafine ma tamaiti na whaia mea ai. So ele lei leanga, a le mea o tūlai mai nei, o le fitfilinga. Whawhewhea ona fili le algorithm i a company e whai iai la tātou fitfilinga. I se company e whai sa lātou piti e lua i pēro le tātou asbestos. Abatement. That's the problem. O nofo la mo mata i le mea olo o tupu nei, which I think o le tali lea e whaopopo isi fo i tali e mawhaiona e maua pe a esu e lo loto i le whaafita auli lea. O le mea olo o tupu nei i le mea lea o le AI ma le large language model. E pese i olo o iai se anganga olo o whaia le fitfilinga. E pe olo o iai ni nai markers a whapea au sia le company o na whaateleina lea o le awanoa e filifilina ai lātou. Ia, tātou ai al tala o na tātou i loa ai leo le memo mua. O le lata i le matai. O le mea le nai te tauna whaia tātou ina ia whaateleina ai le filifiliina o tātou e whaima company e whaia le ngā ruenga. E lau company e whaia le whaiwalo filima lea. I lātou e fili o i lātou ia e lata i le matai. Le mea na manatu momona. So to improve the chances of you being selected for the team, you've got to have a close relationship with the master. So Elijah was one of thousands of followers of Elijah. Elijah was just one of 500 of followers of Elijah in Jordan. But because he was in close proximity with the master, because wherever Elijah goes, Elijah followed, his chances of getting his dream fulfilled improved. So afapea o tusi au notole memo mole na e te tawa na e lata i le toina. Si e tele ale whanau o le toina a e pele a ia te ia le tangata le lata ia te ia. Ena o le whawhita auri lea i le tala ia e sau ma Iakopo. E se alango Iakopo naru ese marolato aina. Ana pele lava ia isa akol tama le ana nofo. Si le tātou te lo uma lava le tala e fo'i mai Iakopo mai lana tāanga. E avatu mea lofa e tau mawhai e wha pele ia e sau ine i one i ita pēr ia te i ita usanga e lua se furu. A whi mai e sau uso. A mai nā mea a wele tele o ia mea na wha manuia e nā ia o le tu. O le tangata lava e pipi i le waa. O le tangata le nā e wha o leina. E sau le ui i wha mau mea. E sau lo lātou ai. Ia ala pule ele tamatua. So o le memo mona pipi i lava i le waa. Tau tua lava i le mangalafu. Whaalata i le li.
O wale tau mamao. Whalatalata. Le melo no lua. Na ave o laina loa e lia pa mailo na ofu. Whaalua mai le nganga o Elia ia Eliseia. Mai ona sasae lole Eliseia o lona ofu tuai. So melo no lua le na oua tātou te tā mau I mea tuai. Oua tātou te fia I le mawhanawhana o le ofu na masani e tātou. Le o tātou tuli au pū. Le o avatu lo tātou manao ma le tātou whanonga ia whaalua mai le nganga o le matai ia tātou. Le o au mai. La fua I roi le ofu tuai. Tu ulo mea na tātou masani ai. O le toi whaia mea tuai. Interesting story about the transfiguration. Peter saw Elijah and Moses having a conversation with Jesus. And Peter thought, wow, Moses represented law, Elijah represented the prophets, and Jesus represented the amalgamation of the two traditions. And so when Peter saw this, let's say he was suffering from FOMO, fear of missing out, FOMO, fear of missing out, what you young people call FOMO. Because he saw this miracle happening in front of him. He saw the past engaging with the present. And it frightened him about the future. And so he didn't know what to say, so he said what he said. You read the Bible. He said, Jesus, this is good that we're here. Please allow me to build 3 tents. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Now they're at the top of the mountain. Where would he get the tarps? What about the ropes? What about the stakes? Was he lying? Was he biting off more than he could chew? Using the language of our young people, that was an awkward moment for Peter. He engaged something that's out of his realm, and he wasn't able to be. It's a coping mechanism. A lot of people, when they're engaging the truth, they get these nervous twitches. They FOMO'd. They contort themselves in interesting formation. They say stuff like what Peter said. So it's something that continues to happen. But the gist of that whole event is that we should no longer approach the newness of God using the old person. We shouldn't put new wine into old wineskins. We should learn to deny ourselves, to carry our cross,
to approach God's newness with a transformed heart. E pei o le melonolua na manatu muli o le whaali fo mai o le tua e suia i tato umu. Ia, ale suia, ia tu mai fo i vai aso leo le mea dasi. Ai asuia lo le tangata. A pai lo le anganga o le tua i ate ia. Ia e se alan sa vali. E se alan sa vali. Fe mai ua maua e Eliseia le ofu Tagaloa o Elia. O la ngona e ia. O whaalua ina le malosi o le perfeta i ate ia. Ia o na talo fo ila ia e ia o le Yoritana. Vai lua le vai, sa vali e tutonu. Ia whamai le tala e tele atu wavenga na Faiai e Eliseia i ona teini. Nei lo wavenga na Faiai e Elia. Ia le au onga namo i tātou e tofu ale tangata ia. Ma le apalaina o le fionga le tua. E tauna faise tala i le taalonga lea. Le to na i tu lao na ona failea. O nofo mo mafofau i tu ainga tangata o lo participate i le taalonga or any other game. E tangata o lo mata. A ye tangata la ta alo. A mata lele. Mata fa maoni. Matua faile mata ta pua i le au. Ai wane ngalo ia ta toi tangata la ta alo. E ta taufo ia i la tōna i le fa maoni. Te taufo ia i la tōna i le long suffering. E te taua ia i la tō le manatu na ia ke riso. O tangata stars tangata. O le atali o le tua. A le manatu i la tō o se mea u mau le mea le nā. Na ofo i na atu i la tō e whai mo la tō le winga o le polonga. Na ia maua lava nisi mo le tua mo lantala le. So if you look at the game that we're going to be watching in a few hours, you will see the spectators. But don't forget those people that are in the field. Don't forget those people that are in the field. And for those who are in the field, may you have this notion that Christ had, that though he was a star, though he was being paid in an extraordinary manner, he continued to have this will of a servant. He had Christ's will, such that he did the best he could. He put it out on the field so that people are able to have a good life. That's what God did for us through the life of Jesus Christ. And let's not forget that. Let's not forget that those ideas continue to live on in American society. Yeah, and may you have a good watch party today. Ia le whangata mai I upu whitwhilia. Taune I alofa le tua ia molio o le winga moni o ana fionga. Whaau pengaina I tātou. E ngā ruenga I peona whenga iai. Ia la tātou whainu le nei, whaimina le nei tāpo inga. I le pese usami e lau pese.
kwa. Ai a ona mo mori la